大家平安，jauh-jauh tujuan kajam nyaman, nama kajenana sulivat. Sekatu tujuan kajam nyaman, naruja supui na kainua sama simade tua hipurai, imade tua lusa sulajan, imade tua ita kayang patu sepada kayang. 希伯来书2章1到4节。Pai azwa da lindan da anga pula da kina kezengan saja pasusui manano sealu ditin saja saja toa cemas ayat toa kumali azwa kaya pinaka toa sa sekolah ni dari vavau pakalang na seminaru aravaz saka azwa ini ka na ki pararain saka ini ka na pasusu taichua tauchker na gemauga wanga tua na sejalep patavung pai no maya tua azwa titen uta no na pasuliva iten tua namaya tutsua na penaramu apas li kemudian satu ka maragau tua patavung aichua apas li ka sang-sangasan tai malerai na pakelang au azwa na ramanda chau na paka pa uli da ibu da nujen au wa cemas na papa cucun tua cimasan kinudan katua na seminaru na semamali katua martamadi ya kata picuran na kinudan pasemarau tua pa uli da sini pakelang maju saki parerai tua kini meneman ni maju satya pagagawi tua martamadi ya sini papu pecawan wa dalam perawatan babak ajo kai no zama sini mici kima zai tua希伯来书2章1节到4节di sebelah ngajualin naudian tu soal kejaman sini putarwan janutin 坚守信仰精髓持守信仰精髓生活在基督徒是少数的社会里，我们常面对不同挑战，有些挑战我们很容易就能拒绝，有些挑战却不易分辨对错，甚至将其合理化的带进教会。教会必须打破藩篱，才可能用一般人能理解的语言来传扬福音。然而许多时候教会却举起传福音的大旗，不经信仰反省就跟着潮流走。我们的信仰在坚守真理与跟随潮流之间不断拉扯挣扎，常使我们迷失在社会，无法成为光鱼。这几年长老教会在选举制度上似乎已被潮流冲走，从总会干部和总干事的选举，到地方教会牧师及长职的选举，我们都能看到动员、拉票等社会上的选举动作。甚至有人会要求候选人发表政见，也有些牧师主张信徒1年要出席主日礼拜几次，要有约定奉献才能参与教会选举。在现行台湾基督长老教会法规中，对会演资格的认定是1年内只要出席礼拜1次，就算在籍现有陪唱会员。但是在牧师和长职选举时，那些平常不来教会的信徒很容易被动员来影响选举结果，所以教会界就出现这种要从严限制投票权，以杜绝不当动员的声音。然而教会的选举与一般社会的选举一样吗？绝对不一样。特别是对长老教会而言，
在长老教会的信仰传统中，把会议视为耶稣基督亲自领在共同参与讨论的意见，因此会议就是一场敬拜。然而我们却将会议与选举视为争夺权力的手段，高过于敬拜。一旦少了敬拜的心，就失去教会举行会议或选举的真正精神了。Cuma na sini para raya pasamarau danuti latinana kemelang一个个人都要对学家沙乱持守信仰的精髓，是那样pasamarau danuti tu suaka jaman-jaman sakatu suaka jaman-jaman na sini pagi nemenem danuti。我的信仰里面有哪部分受社会观点影响，哪部分能影响社会？Sinaya tantin latinana mulingalingaw sa inuli toy siya sinipaki naman tantin ay kana pasamarau ka inuli。亲爱的主，你知道我们很容易受到外在环境的影响，而失去对你的信心、爱心与盼望。求你帮助我，不论在任何环境，都可以持守信心，可以更爱你，并在你里面得到盼望。求你使我不被世俗潮流冲走，乃是能跟随你而行。奉主名求，阿们。Mali tu soka jam-jaman nama katinana kisah selang sumuputo kay noa cemas.Latinana kinizang noa cemas atau ada kiniadawan dan mimpi sulatin latinana suliwan setiap kamar bareva ayakana pasamarau taja pingan